وقن كان يوبلو على عنت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو النبي منت كان يوبلو وجبي متن كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تقطعت نايت channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بحقناني ولمون كم وترو أقداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم قريبنا لنا سام مودات انا اذا مدب سانا كتصون حب خبرنا عدم لايك يركم ابز مدبنا جوين كتكبر دمان تسوع غزي خي وسدنا let's go. Overnight missiles bombarding Tehran. As the war with Iran stretches into its fifth week, Iran striking the Israeli oil refinery in Haifa, flames and thick black smoke filling the sky. Iran now threatening to set American troops on fire and target the residences of American and Israeli officials who are living in the region, including those at universities. In a new interview, the president setting his sights on the oil in Iran, saying, "My favorite thing is to take the oil in Iran, but some stupid people back in the US say, why are you doing that? But they're stupid people." Trump noting that seizing Iran's oil would likely involve seizing Karg Island, which handles nearly all of Iran's oil exports. كم تريو لهم علامات نايز وكينات زي نابي مخانو كم توترز قبروا أمريكا ديمقراطي كنتينا نهزبي سلام كنهبينا هزبي إيران نصنتون حرنتون كركب زبل مثل شو زخونة زد دقاقم جن كعاد سرح كندي سبات له أمريكاني ديمقراطي إيران كتوتيا خيدا يلوم زابنو مسلكم أي بحكي إن إيرانويان مثل نخربو ديمقراطي نخربو خمس خدو أبكالو كل الكيبلنا أبزي دم بتقاوم زبهان كندي سبالو إيران أمريكان إيران ديمقراطي كتتخيد لاد مسلو قبل بيز لكم دحري إيران عنا يقبر لنا ديمقراطي كتتولنا يلزس اللي سبكم زلو ناي تراترني it means propaganda in America works perfectly أبكم زي معنا سبات سلزا بتري ولهم دونالد ترامب كم دونالد ترامب مراحي بقليل زركب يكون قبل كله خمسي مهنياته تمستير كل تي بدحر مقارجة زقبروه عويل سلد زارة بسو انتهي بلالو my favorite thing is to take the oil in Iran but some stupid people back in the US say why are you doing that but they are stupid people ده زالو أنا عيدس بلأننا قرن تلو خينو نا إيران دا نخوز ده لك كم تنا فنزويلا غير دوستكو كم غير خوز نا إيران ما دوستنا كم غير نتنا إيران دا نخوز ده جن قال سبات كا سلمتاي كم تكبر لها سلمتاي ناكلت هجرات أقطعت تسرق على خايبرو نقدر أتوم ستبي سبات يوم يبلان سلمتاي ناكل نبرت ناكلت هجرات أقطعت كسرق تفتنا لها نزبلوني ساتهم ستبي سبات يوم يبلان لوزي أبزك أربعة زجبرة فاينانشال تايمز بعض زجبرة انترفيو سلزي ساعة كندي ناكلت أقطعت موساد كم نورمال لقر جيرهم كم دوستو كم رحتنا أمريكا بفلا كم بعد دونالد ترامب قالوا كم أوباما دي قال everybody was the same just ساعتهم كن دعمي صبغنا communication كلتنا إذا ربع كلتنا كعصر زلهم أستوعبهم أنت يبلون يفلطيهم لذي أيتفلطوني خمسة عينات علامة خمسة لهم الزجن خمسة تريوز لهم دعول سلزخونة زقول جسوس بايكون بزيادة ما يعني كم جمريا مرجعي ولا نسيره دونالد ترامب فتوانه بزي صبغنا غير كبر سلزخل ترايكون تيدا تدخلوا بدحر مقارجات عبيط الله زنبرة مستيرات بقاعد الناس بعالم كم زنكحن كم زفلطون أما قبار عابة صوت زلوس لزغوني نبعلو نعون عبي وصل زنبرة نبعلو نعون مستير نكعقبن كبلن سلزخ بدزلو كم زات ريوازر لهم جريد زارب زلو عجي هذا كابت جيمس بحال زلو سراويتنا أمريكا أبزو كوينات زكاة مخاني زنقر زلو سراويت بخمي من قد كاتو انتاي كقبريو بحجي كره مالت بزح زرباناي سراويت مأتاوي بحالالو أمريكا دما دقيمة دقيمة بفلاي بزع بازيا دسيت تبهال دلا بزح زرباينا نسمع زلنا نبتا دسيتات يوم نتي معدنات نايتي كاكا يلنز بحال نغوز دوز زلون دليت تدقاق عميم زقلت ولنا زلو ولاتي مجمريا أمريكا تي كونتات كبدي لسلزلو بتدقاق عمي انتاي علامة زبل حتو تدقاق عمي زعت زلو حركة وزيو stated 4 to 6 weeks estimated timeline for Operation Epic Fury. We're on day 30 today. So again, you do the math on how much longer the Pentagon needs to fully achieve the objectives of Operation Epic Fury, which I will reiterate: destroy the Iranian Navy, destroy their ballistic missiles, dismantle their missile and drone production infrastructure, significantly weaken their proxies throughout the course of this operation, and then of course preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. The White House also weighing in on the conflict with Iran, saying America's always stated 4 to 6 weeks estimated timeline for Operation Epic Fury. We're on day كم تري وازر لهم زي وهابيت قال نايتي وايت هاوس يا سلازين تايتل دلا
علامات كوينات كجمر كله كابنتاغون كبقس كله وين كأمريكا بقس كله كبربعة تكسب شو دش السومني يمزولو زلو حمش أي سومني يزلو زو كوينات سيس لازم بتناتهم كالكوليشن تقينو قلت صوم تعرف ولا ما لتوميو we'll see أجي تايبلو علامات الدماء ني إيران تغلا نخنا دسكلايو ني باليستيك ميسايل عقمناتا نحيل بحر عقمناتا وتهدروا عقمناتا كم نيكولر كم زي تحس كن جبرا بخلا زر 4 نتا دونالد ترامب بكتني زبالنا نخطر رجاك زرفين كتاخد جبرا لك حدا كلبي حيال نتولو نخي نفسك كان تاخد جبرا لك أسنانه خدو صور لك أسنانه زي كحلو دهري ولا كنكس تفتنه ولا حدا كان تفتنه ولا أنت نخسك كون حدا جاي مسني مغنياتو أسنان سلزي بلو سلزي باليستيك ميسايل نيمك الخال عقبنا إيران كله كانوا ديك ندم سوسن دحرقي لنا دحريو نتنا دادك نسور كودي ندخل نجاراتنا يتهجر نهون وزن تدلنا زغل كلنا حيلي كله أيكلني زبل زرباينا نسمى زلنا so how is the plan going the plan كما يقدم له the plan حماق يزخيد زله يسرح يلا انت بلان ناتو سلازي ابتدقاقا من سمعو زلنا كله تي علاماتات ناتوم نتص كم زخن قبرنا هم زخن قبرنا نابزخن كيدنا يقولوا له جن كم تدلي وي خدر لهم يلا بقمت على يزخيد زله كواد يابزت معناته ايران كابتن سوم تصبيوان العلي حيال كوينات أنا حتى مالا ويون كم تنساتهم بغلطف كتوت كلهم ويون تي منجستي فحفح قبل لهم عقرقر كعت ولهم زدلي وزن برو يسرح يلن يسلط يلن هذا كابتي أجني قوم زلو قدام ينقر أب إسرائيل استفل عليه علامات تحرم الله and they are not happy with that إيران أبز حجي 4 سوم من حليفهم بزلو درجة كم زعينة حيل كلهم ما يتبيوهم يوميرهم the power we're ahead of schedule with Iran. As the war grinds on, Iran is continuing its ballistic missile attacks against Israel, focusing attacks on southern Israel in recent days. A chemical plant outside the city of Beersheba was hit with a missile fragment yesterday, causing toxic black smoke to spew from the facility. كم تري وزن لهم زي أب إسرائيل بتدقاقامي بفلاي أب زنز حلفة 4 شو من تنساعتات كانوا بلون خلينا كاب جيجان متحن أب حدا industrial zone ناي كميكالات بوتا تكالات زقبرو تمتكعتي عبعن وتوريدو ترايدي كونس حدا جنيا كميكالات كابت بوتاتي واتس كم زلون بكلانا ايرن كما ما حدا عندك سبات كفتر سلازغل عب السقاتن فرهن اب اسرائيل فطيرو خم زلا بتكبابتي يزنغر زلو سلازي again نيكولار سلازتقسكا وي نيكولار سلازهرمكا سلازلكات راي يكون كان حدا تفطر تخل ايران بزح بوتنشال الله اسرائيل حدا تفطر لها مهنيات اسرائيل اندستريالايزد هاجريا بزح اندستري زلو هاجريا بزح فارماسيوتيكال كيميكال اندستري نالوا سلازي نزوم اندستريتات زياتهم دما نفس وكف هنصانا اسرائيل نفس وكف تحت ارضنا اسرائيل بير ديفنس دخل كلا يكون بزح نجر زي كلا لهم سلازي ايران هذا اكشلي بزح دامجز كتفطر كم تخلينا نرزل لنا بزح حدا نزون هاجرات عرب رايلي كون سنو بينهم الريو سلازو غنا نت اسرائيل زبال حيلي ابرتع تهرم خمزلان تقول داي دما كاب غزينا غزي نابرتعي خيد كم زلون اتن ريو زلنا ناي عقل صبات مكسخاسات ناي دونالد ترامب كندم ساينا كم زخن قبرنا نابلا أبرت عد زاربو زلون كابز زبقاسي it's not from nowhere أبزي من البات أبقى مي تاريخهم أبزي صحفنا تي زاربنا يرم أبتي لاست ما تنقطعي بوزلو تغلى لا كندم ساينا نزه جرزيا كل نجر obliterate كن قبرينا بقى كم زيت تنسد ماي إلكتريكا يكون نداد علاتاتا يكون كل نجر كان حمش شيء زي ناي عقل صباتيو by the way نزا زربازيا بصحت تايبل له دونالد ترامب سبحانه جو بجونوسايد نكخصص درو نجيرنا له انتي كقبر مخانو سيفيلاوت تعتبر كهن كعنو سلزل زلو كاب حجي اتوم ناي حق مهورات انا عالم لخاوت كالا كاب حجي مزقبو كيدم ساسزي he is just preparing us نعابي جنوسايد كقبر كم زلو يدالو له war crimes كفصم يدالهم زلو يداني نغركم الله صباح نغو اير انا ناي فلتنا كيتبلو مبال نزي صحفات زوني نغر له قال دونالد ترامب انتي كقبر مخاني نغر سلازلو إسرائيل إيران نخد قبرة خل قبرة مال تسمع نجو أي تبكيلو ويون إيران مخصص أكد ليكمي وهنياتو حماك قبروهم خانوا ينقرس لزلو إيران الزخية قاطمة قديمة preemptive أقدم حماق أنت قبرتون انتهي متى خمسة لو سلز فلت نتفاتي حماق يمتى نسلو زلك قديمة جيري انت بلتون مغنيات justifiable زخانة مغنيات الله سلز دونالد ترامب ولو انت زي قبرة نزل زلو ان إيران حماق نخد قبر وخول تروف مغنيات فترة الله كم زلون سكاتي فترة الله كم زلون يمزنو برزلو سلزي حتى أنا دس بلت نجن أبزي كل زكاة مزلو عنوة متري ولهم كبيت كم زخانة يمزري وزلو there is this plan
حركة بتزدليو زنبرو يسرح كم زي اللي مجمريا إيراناويان بتتقاقامي أميديا ناموسوس بالوزلو نسمع عمو. Trust Mr. Witkoff or Mr. Kushner? Would you trust them to negotiate with them again, to talk to them again? Look, the first question is, why are they bringing up the issue of negotiations so much now? The basic initial question is this. Didn't Mr. Trump say that he is going for regime change and that he will no longer tolerate this regime, as he puts it? Did Mr. زي دونالد ترامب قال كابتن فورين منستري ناي إيرانيو زقبرو زلو انترفيو تايب لالو مست وكلتنا أمريكا في اللايتهم تزاتيتنا يزقو داينا إيران تي ستيف فيتكوف زبحال عاركون دونالد ترامب مالتيو كم دما يارد كوشنر زبحال سواء يقولون دونالد ترامب مالتي زياتهم يمنتي قداينا إيران نغوشيت زقبرو زنبرو مزياتهم دقيمكم نخط الزراربو امنت علىكم دو تتأمامنو دو يلحط له تي حلفنا إيران ما تقول له مجمريا سلم تايب زعبا زربح زررب حج زيادة صغيت أم كزارة بيفتن له زررب رجيت أم ليكونوا كنا جميرة كلا كنا تجمر دونالد ترامب علاماته سرعة مغياريو كومبليت سرندر ملو بملو دما تمنقسك مارخ اللو ده يبلد سلزي سرعة كغير زدلي كومبليت دما ممراخ زدلي انت خقبري بزع زررب تزارة بيجيل حرز زررب زبل قال كابانا يتسمعوني خميلو معلتا وكابتم أنا أمريكا بوليتيكانيات يتسمعوا زلهم أنت مغنيات دماكر داكم الله عقل صبت سلا زلهم يزرب سلو زلو زرب سلو دفوتو يكونون يبلالو سمعوا بزدان Trump say that he destroys Iran? Well, if he did, then why is he talking about negotiations today? So, it shows that they failed and need to negotiate. Look, among the officials of the Islamic Republic of Iran, since the war began, either publicly or secretly, has any official said that we want negotiations? But why are they bringing up the issue of negotiations? One reason is that they failed, and the other is that when they say we are negotiating with Iran, they are targeting our national unity. This means that today we have a unity between the authorities and the people, but they are هجنت يبلالو بحفشة بوغن دا أمريكا دونالد ترامب سرعتون صبوغ زخونة زررب رجيس أنه كوينات زمرته بمرج دما كوينات زخفته كوينات دما علاماتاتي كحرمي يلو بزح زفتنه بزح زدبدبه بزح زعنوه كسر حلو ما يتعلن له سلازي كسر سلازي كعله حجي كاب دا إيران زقون يكون حلافي بمستير يكون بدقة كنزرار من دلينا زولا يتسماني غيره وهنياتو اتفتي مسينا زل فتنا بزررب زفتح كم زي كونه سلنا أمن يلو كاله دما أتي زررب زبحال إيراناويان أبزوان زي زررب كم زدليهم يفلتيهم أبتفل عليها قاطمي زررب كم زدلي يفلتيهم تساقام جن ويوان تكونتات جن حج زررب تقمية بلو النعام سلمتاي أمريكا تبوك كسارة يتسمعنا له كي كابتك ما تزغل كسارة يتفرد اللامبر بتخكل كسارة هرمانا له بهالفيهم جزية زحب ما تنزح على دونالد ترامب مور حدقتات تقبري بزو حدقتات تقبر كقداديو مغنياتو وي أزي كبيت حدقا وتدرس قمت وسيدو نسون نفسون نقول لك لها قبل عبنا تندادنا إيران بولو كلهم سيسين دحري لك طبعا عالم كعب حدقا يكورد معناته إيران تقربوا زنا برتنا دادي أبطو طبعا عالمنا قد سينير سلازي كل تخقب رزغل ولا كون إيران كوجد تقولن نتقول طبعا عالمون كوجداي نهتسوا ورصة تساني أكاونز غلسو كالا إدما ندونالد ترامب مواصو أزي كبيت هجي تازبلت مواصونات كلهم زنبرو وزلو كزرارب ترايزلو ولا نتكاك ايلاند تورره ولا قالن تجبره كوهصو يكون طقم خمسه يبلو يفلطيو نتي وطابات نتي داغاتات نعلم كرغاغو يكلني ات زي مرغغا دما دونالد ترامب قند حساي كوين زولو نسي مغنياتو اب امريكا بهيوتوم بمنابروم زعقنون براب ايران تتجبر على غزو قد سما يكون انا موداتا تسفاك تقرصم كيلا زلا زبلوا زلو دما اذا حجي كزريكم نغير ياخذكم نسادما Iran for a while and decides to continue the war hours later. We also have new video this morning from the northern Israeli city of Haifa, where part of an Iranian missile slammed into an oil refinery. You them to be confused about and President Trump. Trump threatens an issue one morning and retreats that same evening. He talks about negotiations for a while and decides to continue the war hours later. بعرفش عكم تري وزلهم إذا فوكس نيوز يدسي زبلنا إيران بفتم من زبل علامة خمسة يقولون يوم دونالد ترامب زري وزلهم ويكه فتم فرق كم زي يقولون حوية قاتل قال يكبر نحنا نقوه سلام تبل مشيت بوم بتتكس علامة خان مرقصي خان أي تفعلنا نيو سلام كزرارة بيتبل بتسراويت كاتغرب لها we know what you're doing أنت كتقبر تدلغة تايت علامة أنت عينت على صبات لك أنت كتقبر تغل كله جميتنا نخيز لنا هنا كجربكم عبيت وتدرين كيلاتات نتنا إيران كايدا very strategic move يمس قبر زلوا يمس بلوم زلوا سلزي تي كنا تات أبزيا حنتي
ዝገረመተን ሕቶ ኣላ ብዚኣ listen to this one ናይ መሓቂ ፓኒክ ኣትይዎም ከም ዘሎ ረዓዳ ኣትይዎም ከም ዘሎ እዚኣ as this war moves forward. Guys? So Trey, how important is it to get that internet up? Somehow be able to get the Iranian people to be able to communicate with each other. Do you think we're making any progress in that area? እንታይ እስከይብላ ኣሎ ካብቶም ስርዓት ቅልጥፍ ኢሉ ክወጥቀሎም ዝብነ ጋዜጠኛ እንዲሁ ኣብ ኢራን ኢንተርኔት ይሰርሕ የለን ኢሎም ከመይ ጌርና ነቲ ኢንተርኔት ከነተንስኦ ንኽእል ምንታ እንቶም ሰባት ንሓትሕዶም ተዛሪቦም ሰላማዊ ዕግርግር ፈጢሮም ነቲ ስርዓት ክቕይሩልና ብቦምባ ናትና ብካልእ ምስራሕ ዓብዪ እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ነቶም ህዝቢ ኢንተርኔት ከፊትና ከነዛረቦም ንኽእል ሓፊሎም ኣንጻር መንግስቶም ከም ዝለዓሉ ክንገብሮም ንኽእል እንታይ ዝግበር ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይብሎ ኣሎ መልሲ ስምዑ Yeah, Brian, at this point, no. And it's a major concern for Israeli officials. They are sounding the alarm about the internet blackout across Iran that has now reached more than 700 hours. Iranian civilians not able to organize and speak with each other inside of the country. And also the extent of the damage from these U.S. and Israeli strikes isn't completely known due to the internet blackout. Earlier today, I spoke with a senior Israeli intelligence official who said in part, quote, "This is a blackout on truth. The regime is hiding reality." ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ናይ እስራኤል ሓለፍቲ ድማ ናይ ብሓቂ ጭንቀት ፈጢሩሎም ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ምክንያቱ ብሰንኪ እቲ ኢንተርኔት ምዕፃው እቲ ንገብሮ ዘለና ዓወታት ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ኢራን ጌርናዮ ዘለና ጥፍዓት እቲ ህዝቢ ኣይፈለጦን ኣሎ ዳትስ ዋይ ድማ ተንስዩ ኣንጻርቲ ስርዓት ወይ ኣንጻር መንግስቲ ኢራን ዘይተቃለሰልና ኣብ ገዝኡን ከተማታቱን ዝዕኑ ዘሎ መንግስቲ ሲ ተንስዮም ጽቡቅ ገበርካ ቦምባታት ናትካ ስለ ዘውሓስካልና የቀንያልና ኢሎም ክትንስኡሉ እዩ ዝሓስብ ዘሎ I really hope እቲ ህዝቢ ኢራን ነዚ ጉዳይ እዚ ይርድኦ ግን ልዕሊ ኩሉ እቲ ኢንተርኔት ምዕፃውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ፕላን ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ፋሕ ኣቢልዎ ከም ዘሎ ትሪኢ ኣለኹም ባይ ደ ወይ እንታይ ገይሮም ነይሮም ብስለዮም ገይሮም እዚ ናይ ዝተፈላለየ ሞባይል ዝኾነ ኢንተርኔት ብምእታው ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ገይሮም ነቲ ሓበሬታ ከም ዝርጋሕ እናገበሩ ይፍትኑ ነይሮም እዮም ዝሓለፈ ኢራን ግን ነቲ ዝነበረ ናይ ኢንተርኔት ኬብል ተሽሙ ብምሉእ ዓፅዮምን ኣጥፍዮም ስለ ዝኾኑ እቲ እስራኤል ብፕሮፓጋንዳ ገይሮ ነቲ ህዝቢ ከተላዓሎ ትፍትን ዝነበረት ይሰርሕ የለን በቲ ካልእ ድማ ነቲ ትሕተ ቅርፂ ዘሎ ድማ ብምሉእ ናዕነዎ ይኸዱ ስለ ዘለዎ እቲ ህዝቢ ኣብ ጥቁ እንታይ ዓይነት ዕንወት ይወርድ ኣሎ ይርኢ ኣሎ ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብዙሕ ሞት እዩ ዘጋጥም ዘሎ ስለዚ እቲ ዝሓሰብዎ ፕላን ይሰርሕ ስለዘየለ ከቢድ ዝኾነ ፈተናን ጭንቀት ፈጢሩሎም ኣሎ ካልኣይ ትሕቶ ኣላቶም ኣብዚኣ ኣነ ደስ በለትኒ ክሳዕ ክንደይ እቲ ሓሲቦምሉ ዝኸዱ ኩነታት ይሰርሕ ከም ዘየለ ታጓል ተሓቲ ኣብዚኣ ስምዖ እዛ ሕቶ እዚኣ about the need for the internet in order to have some sort of organic organization for what's going to happen if and when the regime is toppled. But over the weekend, we saw that Israel bombed 2 universities in Tehran. And it concerns me on 2 levels, and I'd like to get your thoughts on it. One, if they bomb those, now they've said, okay, you bombed these universities, now American and Israeli universities are now possible targets, so that's a concern. But also, if you bomb universities, you might anger the very people that you want to have organized, which is primarily young people who want to overthrow this government. Is that something that's being discussed in addition to the problem with the internet? ካልእ ድማ እንታይ ትብሎ ኣላ ተጠንቂቐ ነተንያሁን እስራኤልን ከይ ሕማቕ ከይስምዑና ተጠንቀቐት እያ ትሓቲ ዘላ በቲ ትገብርዎም ዘለኹም በቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ቦምባታት ኣገለገለ ንሰምዖ ዘለና ዩኒቨርሲታት ይህረም ከም ዘሎን ንዩኒቨርሲታት ዝኣክል ሆስፒታላት ኣይትብልንያ ግን ሆስፒታላት ቤት ትምህርታት ሕክምናታት ኩሉ ነገር እዩ ዝህረም ዘሎ እዚ ሕጂ ንከምዚ ትሃርም ተለኻ በቲ ሓደ ትፀገም ኢራን ተመሳሰልቲ ናይ ኣሜሪካ ዩኒቨርሲታት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘለዉ ንክትሃርም ምዃን ኣብ ደገ ትኸፍተላ ኣለኻ በቲ ካልእ ድማ መንእሰያት እዮም ክለዓሉልካ ትደሊ ዘለኻ መንእሰያት ክመሃሩሉን ክምዕብሉሉን ሃገሮም ክሃንፅሉን ሂወቶም ክመርሑሉን ዝኽእሉ ዩኒቨርሲታትን ኢንስቲትዩሽንን ተፍርስ እንተለኻ ሆስፒታላት ተፍርስ ተለኻ ቤት ትምህርትታት ተፍርስ ተለኻ እቲ ህዝቢ ዳ ከመይ ገይሩ ክለዓለልካ ትብላ ኣላ ካውንተር ኢንቱዊቲቭ ብልዎ እዚ ኣንጻርቲ ትደልዮ ዘለኻ ነቲ ህዝቢ እዚ ትሕስዎ ከም ዘለኻ እኮ ፍሉጥ እንድዩ ግን ኣብዚ ነጊረኩም ነይረ እንደ ነዳዲ ናይ ኢራን ክወስደ እየ ዝደሊ I mean, somebody has to tell them. ነዳድን ኣቶም ክወስደ እየ ዝደሊ ገለገለ ኣሜሪካውያን ግን ነዚ ስለምንታይ ከምኡ ትገብሪ ይብሉ ንፅሉላ ስለ ዝኾኑ ይብላ ኣሎ ነዳዲ ናይ ኢራን ክወስደ እየ ዝደሊ ዝብል ዘሎ ማይ ፌቨሪት ደስ ዝብለኒ ነገር ተሎ ነዳዲ ናይ ኢራን ንምምንጣል እዩ ዝደሊ ዘለኹ this is exactly what Donald Trump wants ኣብ ቬኔዙዌላ 100% ገይርዎ ንሪኦ ኣለና ነዳዲ ናቶም ኣብ ድሮ ኣብ ኣካል ናይ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ንሱ እውን ከኣኽሎ ይከኣለን ስለዚ እቲ ዘረባን እቲ ተግባራትን ነንበይኑ እንድዩ ግን እታ ሕቶ ናታ ድማ it's very very interesting ብሓቂ እስራኤል ነቲ ንደልዩ ዘለና ዕላማ ረጂም ቸንጅ እውን ዝኸውን ነገር ትገብር የላን እዮም ዝብል ዘሎ መልሲ ናቱ ካስምዕዎ ምክንያቱ እቲ ነተንያሁ ዝበሃል
ዝገብሮውን أنصار علامات يسرح مبزعت زي ببومباتات زفتر تقام مفتوحية لأن زفتر تقام مريم زول. It's an incredibly delicate situation on the ground inside of Iran, and the president in his post to Truth Social just last hour made very clear there are a variety of targets that the United States has decided not to hit, giving these negotiations a chance to succeed. But the president's also been very clear if the Iranians are not willing to make a بحفشا كم تري وزلهم again كبيد خنا أرستات يزيجن تنقاقات كنقبر كم زلنا نفلتنا تبريزنت وني تنقاقلو لابلنا بالعيد زارب زلو بس خنا كم تري زلنا تكونات كبيد زبالة درجة كم زلون أمريكا دما نجارات كم تزمدبوا يخيط سلزي اللي أنا بحكي كبيد يلوا مالو جينا بتقول داينا أجار سراوي زبلو زلون سكر. There has been aerial so far, a battle of missiles, jets and air defenses. But in week 5, there's a lot of talk about ground invasion, basically injecting US soldiers into Iran. The question is, how would that play out? And what would be the fallout? Let's look at how the chess pieces are placed. The US currently has around 50,000 soldiers in West Asia. Normally, they have 40,000, meaning there are 10,000 extra troops right now. This includes 2,500 Marines as well. These are soldiers who specialize in landing on enemy shores. Plus 2,000 paratroopers are on their way. These soldiers come from the 82nd Airborne Division. كم تري وزلهم أمريكا بوتهدراوي سقمتن غتوسد ناب كاب ميسايلاتن كقرمكم كل عيرنا إيران تقوصاص إيرنا لنا كم دليتنا هنا نحن بسولو زلنا يمزبلو كن حسوتي لهم أبكده حكي كل عيرنا إيران كم دليتهم ما يتقوصاصرون زعبي متقعتنا توم دما بنفرتي كونن زقبرو وزلو كاب مريتيو surface to air missiles يتقندي that's why بزح تمهاك missiles نودا لنا زلو زلو سلازي كل عيرنا إيران كم دليتنا نحمسوا لنا زلو حسوتي تزعبي متقعتناتهم كم مريت تخيز زلو missiles يوم زقبرو زلو سلامتاي سلد فرف زلو سلازي كاله أجي بميسايلاتن بنفرتن كفتح زغل سلازي اللي أجار سراويت كاتيو أجار سراويت نمتاو دما بزح وتعدرات بستفل عليه من قدي نابت بوتاي قرب له زدما نيران بخالن تدي تخالي بزي قال نجر سكم تكوزو كفتنيم مبزعتهم أمريكا ينقلنا زقود دايزي اتزعبي حدا جاي يمزل وصله اتزعبي حدا جا نيران كا اتزبلت أماراتي مغنياتو ني أمريكا تبغى يرم معت موتن صقاين كم سؤالان تعرقينهم بأجار تمت يومهم سلامتاي أبرحو كله خمان كنت زهر موم زلو أبتكم تمت يومهم حرك عنهم تبغى يرم كوت سؤالهم خليهم يمزلوا زلو جن دونالد ترامب لما زخونة تكون أمارات يتقبلون أبزوانسي he has to do this. This is the remaining option يقولوا تعرف هذا إذا قد دايزيا لازم وتدرات ناتهم ببزحي وحزلوا كمعلتنا معلت تكونتات إن خبري غير له نأجار وتهذا مكس أزمة زي الريفيو مغنياتو رجيم تشنج قبرت عرقين كأب كله سراويت يدليكا أتزعم ولا مساعدنا أمريكا كيلاتات كم زلوا بس قصر الناس بس قطر سراويت نسو دونالد ترامب زغربو زلو كغير زغل سرعات يلا نقول له أبزخوني يكون سرعات ولا نتي طالبان زبال نشتي أفغانستان زنبرة بس إيران فتين كاتو هذا درو زي تغل نعو كمان بمايت أشحات سراويت يدليوهم سلمان أوارح مثل هوات يدلي كان أوارح هذه كم نريز لنا كل جزء كبر زلو ناي تبتب كندو خون قال قبل التنتي فترة اللي يمو قال نجر عوتنا خركب يحق زن كابزبل نايتشنكات وياد عنبر بخمس من قد مفتح كم زي كلي نقول له. Troops. Most of them are stationed at US bases in the region. The remaining are on US warships. But will this be enough to invade and occupy Iran? The simple answer, no. Compare this deployment to past operations. Israel used 300,000 soldiers in Gaza. The US coalition used 200. I mean, look at this. This is also insane. إسرائيل نغازا نزا غازا نشتي بوتا بتكون دلا نخورو 300 شح وتهدراتنا إسرائيل تتقيمه 300,000 okay just imagine إسرائيل غازا مقرفو إسرائيل زبهان لبعلو كنا من تاي مهان تفلتيهم إيران I don't know كان إسرائيل دي ولا العليا تخو إسرائيل دي نشتي عديو كاب إسرائيل دما تغازا دما I don't know كنت تهران كمان زخونة مثلا تغازا لتقازات راينا وقاصر 300 شحد ليو now imagine إيران حد مونستر زخونة عب هجر العلمي اليوم متهدرات زلو ميسايلات زلو درونات زلو بعصرت الشيء ولا عصرت همش الشيء وتهدرات أمريكا متيخة
ኣይኮነን ኣብ ዓዶም ኣብ ዓድኻ ኣብቲ ናይ ካልእ ናይ ስዑድያታት ቤዛት ከለዉ ዝድክርዎን ዘለዉ it's going to be crazy just ከም ምኾን ኢልና ክነሕልፎ ቃዛር እዩ ንቐፅል ኣፍጋኒስታን ቅድሚ ሕጂ ክኸዱ ከለዉ ኩናት ናይ ኢራቅ እዛ ሃገር ከም ሃገር ክትሪኦ ከለኻ ኦልሬዲ እቲ ወታደራዊ ቅልፅም ናይ ኢራቅ ወዲቑ እዩ ነይሩ እዮም ዝብልዎ ቅድሚ ኣሜሪካ ምምፃኣ ናይ ኢራን is different story እሱ ጥራይ ወላ ከም ማዕረ እንተወሰድካዮም ድማ ኢራን 3 ዕፅፊ ናይ ኢራቅ እያ 3 ዕፅፊ ብዚ ሕዝቢ ናቶም ከዓ 3 ዕፅፊ ወይ ልዕሊ እዩ ስለዚ ገይ እቲ proportionality is not there ኣብዞም ክትሪእዎ ዘለኹም ስለዚ ብተደጋጋሚ ዝግበር ኣፍጋኒስታን ዎር ናይ ኣፍጋኒስታን maybe ብህዝቢ ይኹን ካልእ ኢራን ኣፀቢቓ ተዓቢ ካብዚ እውን 100,000 ሰራዊት ወሲዱ ኣሎም ኣብቲ ዝዓበየ ደረጃ ስለዚ ኣሜሪካ ንኢራን ትብሎ ዘላ ኩነታት ክኸውን ኣይክእልኒ the only thing they can do is ገለ ደሴት ክሕዙ ክፍትኑ ወይ ዝኾነ ነገር ክገብሩ እዮም and this is not going to end well እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ፈፂሙ ብፅቡቅ ክውድእ ዘይክእል ኩነታት ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ but hey Donald Trump he want to do it and كجبري اندحريلو تطوز بالحيل كل يكونن and in Afghanistan plus more than 500,000 in Vietnam Iran would require a lot more بحفشا كم تري وزلو ما فيتنام دما كسب 500,000 سراويت تقييمهم زنبر يم زنغرو زلو كاب فيتنام دما اصبغو ايران يعبي Iran is 4 times bigger than Iraq it is twice the size of Afghanistan and 5 times bigger than Vietnam Exactly. This is exactly what I wanted to say. ስለዚህ ንኢራቅ 300,000 ወታደራት ተጠቂም ካንተ ነርካ ወይ 200,000 250,000 ተጠቂም ካንተ ነርካ ካብ ኢራቅ 4 ግዜ ተዓቢ ኢራን ብኩሉ መንገዲ ማለት እዩ ካብ ኣፍጋኒስታን ድማ 2 ግዜ ተዓቢ ካብ ቪየትናም 5 ግዜ ተዓቢ ካብ ቃዛ ድማ ዝገይርዋኑ ማለት እዩ ስለዚ the math is not mathing ይብሉ ብቁፅሪ ብሎጂክ ዝኸውን ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ብማዕዶ ከሎ ኣይከኣሎምን ኣሎ ኣብ ጥቆም መፅኡ ክገብሮ ዝኽእል it is going to be simply disaster كون مخانو let's listen to that نتي كوينات دفولتون تاريخ زنببون انتاي كبلخهم زخولو سمعوا مابزي this enemy sir Yeah, well, I mean, let me say this as a caveat up front. Nothing I'm saying should be taken as we can't win or we have to run away or we've been defeated. All I'm really saying is you're not going to win by underestimating your opponent and just continuing to do something in a certain way that hasn't worked so far. These guys are very tough. They are very committed. You have this whole, they are all 12ers, which means they believe we are headed for the apocalypse, which is their duty to bring on. And on the other side, they're guaranteed to win. That ought to give you pause that they want to reap the whirlwind and believe they will win on the other side. And they are not disorganized. They are very organized, very እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ኣሜሪካ ይትስዕርንያ ወይ እውን ኣይትዕወትን እያ ክንብል ኣይንኽእልን ይብላሉ ናይ ሲአይኤ ሰራሕተኛ ዝነበረ እዩ ክትዕወት ትኽእል እያ ግን መጀመርያ ክትዕወት ነይሩ ኮይንካ ወይ ንክትዕወት ንፀላይኻ ኣተሓሓይካ ንዕካ ብምርኣይ ኣይኮንካ ትዕወት ኢሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩናት ክትዕወት ዲኻ ኣይትዕወትን ኣገደስቲ ረቋሒታት ኣለዉ ሓደ ዕላማ ናይ ቃልስኻ ንፁር ክኸውን ኣሎ ዕላማ ናይ ቃልስኻ ንምንታይ ትቃለስ ኣለኻ ንፁር ዕላማ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ናው من علامة له إيران هلا ويا ميكالس له مرح هايمانوتهم قتيل كلام الله أب جزء رمضان مرح هايمانوتهم مرح تهجروا من بقف إيه قتيل كلام الله قبل اليوم نداد يوم كتوسط نخانك الجراجر كلام الله مع التاوي كاربت بومبينج بومباتات تزنب لهم الله so they have every reason to fight you back أب قربيتهم كم زازريكم زنباركو look at this إيران ده رخينك if you are Iran what do you know إيران ده رخينك هذا نجارينا آخر نتصور بمبرع كان معراب كان كل هاجرات أمريكا بتيناتن بمعراب كابيران عراق كلتشحن سلسة مزبطة وأنا دادناتهم أمريكا يخيل الله هاجر دمكساب حجي تعي من قستي بلا بحدا كتم محاضرة قالت بيسأجا بمبرع أفغانستان تمساسالي فقندي أسرع عنقلن عمت عاليسهم حجة هاجرهم كم محاضرة جميلة ماله سلزي you know what America can do أنت كم تجبر أمريكا أنت مخاني إدنا أمريكا يخيل الله سلزي تزي إيران قال لك فعلا له نتي أمريكا بروباغندا وسيدو أمريكا حتى من ندخل يزبل this time is going to be different سبل مالتيو دي بس حزب قد نتي تاريخ سبوق يرز فلتيو حجد ما نتصور زخنا العامين ندرز لنا أبقى ذا زجبر وريخة أبيران تايكو جبرهم زخلو مجمعات كبيرة مثلا سلزي أتقول داي إيرانويان ملو زي يقولوا مغنيات لهم نهك على سكس مودا تدخل
in fact ሃይማኖታዊ ኩናት እውን እዚ ንዓታቶም ኣብዚ ኩናት ዝምስዋ ማለት ልክዕ ከምዚ ንቅዱስ ዕላማ ተፍስዋ ከም ዘለካ እዩ ምክንያቱ ነቶም ሸዓ ብሃይማኖቶም ሃይማኖታዊ ኩናት እዚ ንህላዊኦም ዝመፅእ ዘሎ ፈተና እዩ ኣብ ዓዶምን ኣብ መሬቶም እዮም ድማ ዝዋግኡ ዘለዉ ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ወታደራዊ መንፈስ ዘለዎ ሓይሊ ክትዋግኦም ክስዕሮን ኣዝዩ ከቢድ እዩ it's very difficult it's possible ኣይከኣልኒ ኣይትብል ኒኻ ከቢድ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ከንታይ ትዕላሞም ግምጥል ኣብሎ ኣሜሪካ ንምንታይ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ እንታይ ትዕላሞም ናብዚ ቦታ ዝምምፀው that's completely different story ኣሜሪካ ዕላማ ዝበሃል የለን እቶም ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ዘይናቶም ፀጋታት ንክግሕጡ ንክህብትሙ ንክሰርቁ እዮም ዝመፁ ዘለዉ እቶም ወታደራት ድማ ሰራሕተኛታት ኣቶም ስለ ዝኾኑ ነቲ ሃብታማት ናይ ኣሜሪካ ኮርፖሬሽንስ ክረብሕሉ ዝኽእሉ ቢዝነስ እስራኤል ክትረብሓሉ ትኽእል ቢዝነስ ንዕኡ ንምትግባር ሂወቶም ንክኸፍሉ እዮም ዝመፁ ዘለዉ እቶም ወታደራት እዚ ድማ መዓልታዊ ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ዝብልዎም ዘለዉ ደምኩም ኮንቶ ይክኸውን ኣሜሪካውያን ብደምኩም ክረብሑ ይኮኑን ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ብደምኩም ክረብሕ ኣይኮነን መናብሮ ናይ ኣሜሪካውያን ኣሜሪካ ሳላ መስዋዕትኩም ወይ ንስኹም ስለ ዝሞትኩም ክኸፍእ እምበር ዕዳ ክንስከም እምበር ረብሓ ክንረክብ ኣይኮና እናበሉ ንጎምሸትን ብፖድካስት ይነግርዎም ኣሎ ስለዚ እቲ ዕላማ ናይቲ ቃልሲ እውን ኮምፕሊትሊ ዲፍረንት እዩ that's why ናይ ኣሜሪካ ቃልሲ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ንኣዝዩ ትዊስትድ ዝኾነ ዕላማ by the way look at this ኣይትዋጋ ኢሎም ንጎምሸትን ቪድዮታት ብከምዚ መንገዲ ይሰርሑሉ ኣለዉ This week, President Trump will be under immense pressure to commit ground troops to the war in Iran. This would be a catastrophic escalation that will only result in more bloodshed and further escalate this disastrous war. It is critical that we, the people, have our voices heard. Contact the White House comment line, contact the congressional switchboard, ask for your representative, ask for your senators. Respectfully tell them that we do not support putting any boots on the ground in Iran. This is how we, the people, can have our voices heard. It's critical that we pray for peace, but it's also critical that we work towards peace. Respectfully contact your elected officials and let them know we, the people, do not support this war. Thank you. God bless. ትሪእዎ ዘለኹም ጆ ኬንቲ ዝበሃል ናይ ምምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓላፊ ናይቲ ካውንተር ቴሮሪዝም ዝበሃል ሓላፊ ዝነበረ እዩ ብሰንኪ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ድማ ስልጣኑ ዝገደፈ እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ፀቕጢ ይግበረሉ ኣሎ ናይ ኣጋር ሰራዊት ናብቲ ቦታ ክእቱ እዚ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ክሳራ ይከስዕበና ኣብ ዋይት ሃውስ እናደወልኩም ኣብ ኮንግረስ ድማ ነቶም ወከልትኩም እናደወልኩም እዚ ኩናት እዚ ኣይንድግፎን ኢና እናበልኩም ተቃውሞናትኩም ኣስምዑ ተቀላጢፍና እንተደይ ጌርናዮ እዚ ጉዳይ እዚ መወዳእቱ ኣዝዩ ሕማቕን ሓደገኛን ክኸውን እዩ እናበለ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ again you can see እቲ ተቃውሞ ዘሎ እቲ ተጻቦ ወይ እውን እቲ ደገፍ ዘይምህላው ጥራይ ዘይኮነስ ኣንጻር ናይቲ መንግስቲ ኢትዮ ኣሜሪካ ክኸዶ ዝደሊ ዘሎ ቃልሲ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ቃልሲ ንቅዱስ ዕላማ ኣይኮነን ብተደጋጋሚ ንህዝቢ ኣሜሪካ ድማ ይነግርዎ ኣለዉ ንጌጋ ዕላማ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ታሪክ ናይ ፐርሻውያን ድማ ምፍላጥ የድሊ ይብሉ ኣለዉ They think many moves ahead. These are the guys that literally invented chess. So it doesn't mean you can't beat them. It just means you better stop underestimating them. They are not attempting to confront the U.S. military. They are holding a knife to the world economy. The Persians are the ancient enemy, have been the ancient enemy of the West, right? Yes. It was Rome's, even more than the Germanic tribes, right, who eventually overran Rome. And one of the reasons they overran them, the Roman Empire got bled out fighting the Persians. The Persians against the Greeks, the Persians against the Romans, they are tough hombres. ገለ ቁርብ ካብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤስ ኮይኖም ታሪክ ዝፈልጡ ሰባት እዮም እዚኦም ፐርሻውያን ኣዝዮም ሓያላት እዮም ኣብ ታሪክ ምዕራባዊ ዓለም ሮማን ኢምፓየር በሎ ግሪክስ በሎም ጀርመንስ በሎም ኩላቶም ነዚኦም ፐርሻውያን ክስዕርዎም ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ሓደ ካብቲ ምስጢር ናይ ተዓወቶም ድማ ነዚ ቼስ ዝበሃል ዳማ ዝመስል ቃል ብቃሉ ዝፈጠርዎ ሰም እዮም ይብላ ኣሎ ስለዚ ሕጂ ዋላ እውን ኩሎም መራሕቶም ቤቶም ከለዉ ዝዋግዎ ዘለዉ ሃርደቢስ ውጋ ኣይኮነን ኢሎም ሜቶዲካል ኤግዛክትሊ ኣበይናይ ነጥቢ ክልተ ሰለስተ ስቴፕ ሓሊፎም ንኣሜሪካ ኣበየ እምበርክኳ ናይ ብሓቂ ብርቀት እዮም ዝዋግኡና ዘለዉ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኖርማል መራሕቱ ዝሞታ ዓይነት ዝገብሮ ኩናት ኣይኮና ንርኢ ዘለና ኢሎም ስቴፕ ባይ ስቴፕ እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ ኢሉ ልክዕ ከም ቼስ እዮም ዝፃወቱ ዘለዉ ኢሉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ታሪክ ድማ ከደንብብ ኣለካ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንርስቶምን ንመሬቶምን ኣዝዮም ሓያላት ህዝቢ እዮም ኣብ ዓዶም መፂኻ ክስዕሮም መሬቶም ድማ ዋላ ንባዕል እውን ተዋጋኢ መሬት እዮም ዝብሉ ምክንያቱ እቲ ጂኦግራፊ ናቶም ንውግእ ኣዝዩ ዘይምቹ እዩ ጎቦታት ብኣኽራናት ዝተመልአ እዩ ስለዚ
ታሪክ ከፈለትካ እናዘለልካ መጽኻ ብትዕቢት ከም ዝገርና ጥፊናዮም ከም ዝና ገበርካ ትብሎ ዘለኻ بفصم عوض كم سأل كذا غلاي كونن بقوم تعالوا سفح سعرات وردتن كسعبك كاي خلي يوم زولو زلو بات من يسمع يوم نزيوم كم زي عينة ريزنبل زربان زرب صار دونالد ترامي بزبل ليبلز يوم زد أخمهم زلو قد لاكو دات ريحات له نقتل لأن كانت منيسر وزيرة عيناتهم دم ميديا متيو كزارب كنيلو. Mr. Secretary, thank you for joining us this morning. Let's talk about the president's comments overnight, talking about taking the oil on Karg Island. How would he do this? Why would he do this? Won't it take ground troops? Well, first of all, it's important to remember the objectives of this operation from the very beginning. We are destroying Iran's navy. We are destroying their ability to their missile launchers by a significant percentage. We're going to wipe out their defense industrial base, meaning their ability to make new missiles and new drones in the future, because it poses a great threat to the region. This Iran that you're seeing now, this is Iran at its weakest point. Imagine them 2 years from now if they had thousands of more missiles, thousands of more missile launchers and factories to make even more. That was an unacceptable risk. It needed to be addressed, and President Trump is addressing it. Now, they are making threats about controlling the Hormuz Straits in perpetuity, creating a tolling system and the like. That's not going to be allowed to happen. And the president has a number of options available to him if he so chooses to prevent that from happening. እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ናትካ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ነቲ ካግ ኣይላንድ ወሪሩ ክሕዞ ምዃኑ ይነግር ኣሎ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ክገብር ይደሊ ከም ዘሎ ይሓስብ ኣሎ ከመይ ክኸውን እዚ ጉዳይ ንዝብል ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ኣብ ዝደኸመትሉ ደረጃ ኣብፅሒዎ ኣሎ ሓይሊ ባሕሪ ናታ ሓይሊ ኣየር ናታ ናይ ሚሳይል መተኮሲ ናታ ከምኡውን ፋብሪካታት ሓደሽቲ ሚሳይላትን ኣፅዋራትን ከተፍርየሉ ትኽእል ዘበለ ኩሉ ኣዕኒና ኣለና ስለዚ እዚ ሕጂ ድመሶ ዘለና ስጉምቲ እንተደይንወስድ ድሕሪ 2 ዓመት ኢራን እዚ ሕጂ ትኸዶ ዝነበረት ክሳዕ ክንደይ ሓያል ምኾነት ምግማታ ከቢድ ኣይመስለኒ ስለዚ ሕጂ ወላ እውን ትቃለስ እንተላ ገለ ትገብር እንተላ በብዙሕ ደረጃ ግን ኣዳኺምና ኣለና ነቲ ትገብሮ ዘላ ሚሳይላት ተፍርዮ ዘላ ከምዘይ ተፍሪ ጌርና ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ I highly doubt that. ምክንያቱ ብዙሕ ፋብሪካታት ናቶም እውን አንደርግራውንድ ምዃኑ ይንገር እዩ ብርግፅ ኣብ ላዕሊ የብሎምን ሰፕላይ ቼን ናቶም ኣይተተንከፈን ኢንዳስትሪ ሴክተር ናቶም ኣይተተንከፈን ክንብል ኣይንኽእልና ብዙሕ ዕንወት ወሪድዎም ኣሎ ግን ብሓፈሻ ኢራን ፀላእዮም ምን ምዃኑ ፈሊጦም ዝኸዱ ዝነበሩ ህዝቢ እውን እዮም ፀላእዮም ኣሜሪካ እዩ እስራኤል እዩ እስራኤል ኣይኮነን ኣፅዋራት ናቶም ነቶም ኢንጂነራት ናቶም እናደለየ ዝቐትል ሰብ እዩ ስለዚ they know what kind of enemy they have ሰላይናቶም እንታይ ዓይነት ምዃኑን እንታይ ክገብር ከም ዝኽእልን ብኸመይ ክቐፅዖም ከም ዝኽእልን ዳር ኣክቹሊ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዓይነት ኣወጋግዓ ካበይ ዝመፀ እዮም ዝብልዎ ካብ ኢራቅ እዮም ተማሂሮሞ ሰዳም ምስ ቀተሉ ነቶም ጀነራላት መጀመርያ ምስ ቀተሉ ሰራዊት ናይ ኢራቅ ከይተዋግአ እዩ ተማሪኹ 2005 ሓድሽ ዶክትሪን እዚ ሞዛይክ ሚሊተሪ ስትራቴጂ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ውትድርና ዲሰንትራላይዝድ ክኸውን ላዕለዋይ ሓላፊ ስለ ዝቐተልካ ዓውደ ኩናት ከም ዘይውዳእን ሃገር ከም ዘይትንበርካኽን ጌርካ እቲ ታሕቲ ዘሎ ነቲ ስትራቴጂ ካብ ላዕሊ ምስ ተዋህቦ ባዕሉ እውን ክሰርሕ ከም ዝኽእል ባዕሉ ነቲ ኩናት ኤክዘኪዩት ክገብሮ ከም ዝኽእል ኩሉ ድማ ኣለዎ ስለያ ኣለዎ ሚሳይላት ኣለዎ ኤቭሪቲንግ ኣለዎ እቲ ለትሰይ መራሕ ብርጌድ ኣብ ሓደ ደሎ ወይ መራሕ ክፍለ ሰራዊት ኩሉ ዓቕሚ ኣለዎ ከም ሃገር ፋንክሽን ንክገብር መጥቃዕቲ ንክገብር ስለዚ ናቱ ስለያ ኣለዎ ናቱ ድሮንስ ኣለዎ ናቱ ሚሳይላት ኣለዎ ናቱ ላውንቸርስ ኣለዎ ናቱ ነገራት ኣለዎ እዚ እንታይ ትገብረካ ሓደ ስለ ዝቐተልካ ነቲ ሃገር ኣይትቆፃፀራን ኢኻ ስለዚ ኢራን degrade ጌርና ኢና ኩሉ ዓቕምናቶም ዝብልዎ ዘሎ people are not buying it ሰባ ምሉ ይኣምነሎም የለን ግን ካብ ናቡ he's trying his best ነቲ ሓሳብ ኣዳኺምና ኣለና ክንዕወት ቀሪብና ኣለና ዝብል ሓሳብ ክሸይጥ ዝፍትን ዘሎ Obviously, I'm not going to discuss what those options are, and we're not going to discuss military tactics. The Department of War would be in charge of those things. I'd refer you to them, but obviously they're not going to discuss it with you either. But there is a way forward here to achieve our objectives. We are going to achieve our objectives in a matter of weeks, not months. Well, but let's talk about taking the oil, because the president laid out that objective last night, and taking the oil will take ground troops, won't it? Well, again, the Iranians are threatening that they're going to set up some permanent system in the Straits of Hormuz where they get to decide who goes through international waterways. That will never be allowed to happen. By the way, the rest of the world should take note of that. They have more at stake there than we do. We get very little of our energy in this country coming through the Straits of Hormuz. The rest of the world gets a lot more. That said, the president has several options at his disposal, and the Department of War is preparing optionality for the president for this and various other contingencies that might arise. ሓደ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ዝሓቶ ዘሎ ነቲ ነዳዲ ወይ እውን ነቲ ወደባት ክትቋፀር ተኮይንካ ሰራዊትን ናይ ኣጋር ሰራዊት ውግእ ከም ዘድልየካ ንፈልጥ ኢና ይብሎ ኣሎ እዚ ግን ኢዝ ስማርት ፖለቲሽን ከም ዶናልድ ትራምፕ አንጃል ኣይኮነን ዝብልሕ ዝበለ እዩ ነቲ ሕቶ ናቶም ኣይምልሶን እዩ ኩሉ ግዜ ኢራን ፀገም ትፈጥር ኣላ ወሽመጥ ሓርሙዝ ኣፅያ ሕጂ ድማ ብታሪፍ
كفيلك كم نتحلف تجبره سلزلا بصحة هجرات قبول هيكون نزي بصحة هجرات دما ترديوه مع التزمات زول سجام سلزي نزي نمقوام كل عينة أمارات تاتا بتاولا خنكربينا مهنيات إيران نتي وشمت حرموز كم بلوك وتقوت سيرة دليل تاخد جبرة خينا في كدلاننا ولا كان هنا كابز بوتاز زمتنا هنا دادي طلب تزيبلنا قالوا تجارات كابانا العلي زرب حالون زتك أمالون بوتين سلزي نساتن كاب زيادة كواس على اللون زتنبح أين السنة مقوتي زيب زلو again لكن تفيق أني متزلو مهنياتو دونالد ترامب أنت منيستر الكلخان لاتو زلو وي منيستر كينات زبلو نسو بيتن دونالد ترامب يمنتو كينات ريبورت زبنيرم تفيني ريكاب تقداي تكتنكاغونا له مهنياتو أبز متى زول مرجع أنا بريزنتنت كوادر مخانز نجار سلزخانة أبز أقول زيا ورقاتك تبلاشولو أيدلني زلو مبلشاواد ما يترفاني مهنياتو زكينات زي disaster كم زغلي نجار زلو and the Democrats تما بس قبل التنت كموتيوم which I hate مالتي Democrats تمتيوم كم يرتراوي حماغي خقات ما زغلني يرترا تبونا غير كقات ما يكلني سلزي دونالد ترامب أبزونا دونالد ترامب ويدا كابتس بيتنا كل وقت عايز خونه disaster يقبر سلسلة نسو زحاشي نيروينا نبليرنا وهنياتو فورين بوليسناتو كم تمنا كالوت هيكونن دوغماتيك تغيل كام بلشاوت رادي كونس براكتيكال وكا براغماتيك بوليسيز غتالنا يرجن كما تخلو زما بصعزاتون حجز قبر زلون عزيز حزني كما يرترا خين كاطري خلغا حساب حجني يرترا بغاتا كودز خلي قبرالو كنبلاي نغلنا قبرقز دما تي فوتي روز الهقاف دما بزن هقرات عرب بزح شقرات ابكرنا افريكا خمس كيلو كتبل تخليقه كينو حليف كاغن نتي قداي بخال من قد كنت متخلغه اتي زقبرو زلو كايدا ولا كان بزحات هقرات زبدل نجر زحس نجر انتلو غينو نير تراغن بغا تاكسا في جزء زحس يا مسيو كنبلاي نخلينا سلازي حجون انت خونه اتي ججفو تادراو قلتنا امريكا نابز بوتا زخيد زلو it's going to be very difficult situation ني أمريكا مور كتك على عين موتن شجرن بو من تردما تكوينات تقبلناتاتو دقفنا دونالد ترامب إننا قدلن إننا مهمنا كخيديو and yeah we're gonna witness something strange هذا فلوينا قر كنرينا إيران دما we are ready for you if you wanna come يبلو مالو كتوزع لكم تواجد لكم إحنا نسبيكم لنا تقام يبلكم أن البارتي كفوتيو متيخم تتقاملو يبلو مالو مالا سابزيا كريات أنا أنت بني وتدرات بتاع أبزون بسفيهن عيام زارب زلو. Tripoli, carrying 3,500 additional service members and Marines from the 31st Marine Expeditionary Unit, has arrived in the region. A second Marine unit is already on its way, with an additional 1,500 soldiers from the Army's elite 82nd Airborne also preparing to deploy. The U.S. has about 50,000 service members in the Middle East. The president saying of Kharg Island, I don't think they have with كم نريد لنا دونالد ترامب again نقرات أزيخا أقليل كان يمرأيك دخمت كم زلو ويز نقر زلو انتهي زبن زلو نزي كاغا إيلاند زبحال كوز دويز دل زلو بجحات سراوي دما يقوار له انتهي دما زبن زلو نتي كاغا إيلاند زبحال دسيت نعوك نوزن خلينا بغلل زبالة من قدك نوزن خلينا يبلالو and ستك عندنا نداد بوتا سلزو خونا دما طقم زلو خويني سمع زلو مفزحتهم دما انتهي بلالو yes you can take it easily but can you keep it yes زليل كاغطا تدخلي خناو كتعقب باقي تخلي خا مغنياتو اتدسيتتي it's a trap هذا trap way when هذا ما فهمت رايم زبلو مغنياتو ابو مساتقه كزنبول كاخوليا اتدسيتتي كتمصو تخلي خا جن بمنتاي كتكلا خلو تخل كابتك ما تاكاد زغل فتنا نزبل جن بزح مالسيا بلون سلازي دونالد ترامب هتر بيلو يتزارب زلو تقداي دما أزي كبيت كون كم زغلي زنقر زلو بلسي كم ستري وزلهم تخقبر وزغلو من قصاصات كابيك بقاس كم زغلي هم زنقر زلو and let's listen to them. Are going well. And just to prove that they're serious, they gave us all these buses. But Trump is refusing to rule out using ground troops as more U.S. service members move into the region. I just have lots of alternatives. We have tremendous numbers of ships over there. We don't need them all because of, the power. House Majority Leader Steve Scalise acknowledging the troop movements in the region and not ruling out troops on the ground. There are no boots on the ground today, but we're having a lot of conversations about what could happen next. And now Israel ramping up strikes. Iran's University of Science and Technology left in ruins after being hit by an Israeli airstrike as plans are made to كم نريد زلنا إيرانويان انتهي فتنا يمتهم كم زلو they can see this and it's not كبيد نقر يكون نكردهم بزح نقر بزح experiment قبر له كساب حجي
ውዶ ዝኾነ ዝሰለጦም ነገር የለን መዓልታዊ ሓድሽ ቲዮሪ ዝወፅእ ዘሎ ሓድሽ ሓሳብ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ is trying calculating again and again በቲ ካልኻኒ ኢራን ፀቕጢ ንክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ ከምዚ ክመፀኩም ኢና በዚ ክመፀኩም ኢና ይብሎም ኣሎ ኢራናውያን ግን ኣብዚ ደረጃ እዚ ፅቡቅ ገይሮም ኣንቢቦም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣንቢቦም ፈሊጦም መስሎ ዘለዉ not ዝኾነ ይኹን ዕድል ሂብዎ የለውን ሓሳቦም ንክቕይሩ ወይ እውን መንገዲ ንክቕይሩ ዝኾነ ይኹን ዕድል ሂብዎ የለውን and that's a nightmare scenario ወይ እውን እቲ ዝኸፈ ዝኾነ ዕድል ሂብዎ ስለ ዘየለዉ እዩ More than a wish, we declare the fighters of Islam have long been awaiting such actions in order to demonstrate that aggression and occupation will yield no result other than the humiliating capture, dismemberment and disappearance of the aggressors, and that American commanders and soldiers will become good prey for the sharks of the Persian Gulf. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካባኻ ንፍርህ የብልናን ሰራዊትካ ክትመፅእ ተደሊኻ መግብን ዓሳታት ክትከውን ኣብዚ በትሪ ናይ ፐርሻውያን ድማ ኣብ እግሪ ፐርሻውያን ድማ ክትወድቕን ክትምርግኽን ተደይኮይኑ ኣብዚ መፂኻ ተምፅኦ ነውጢ የብልካን ይብሉ ኣለዉ I think this is going to be ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ዝፃወር ኣይኮነን ምክንያቱ ክንዲ ጎቦ ዝኸውን ኣንነት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣንነቱ ክትንክፍ ዝኽእል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና It's going to be very very tricky and we'll see how far this can go ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ we'll see Why? Number one, the regime is still in power. This is very different from previous invasions. Just think back to Iraq. The US military captured Baghdad in less than 3 weeks. Even the locals joined in towards the end. You may have seen these pictures of Saddam Hussein's statue being toppled. You will not see that in Iran. The regime has full control of the internal security. Their army and paramilitary is equipped and ready to fight. So expect a tough and bloody response. Reason number two, tough geography. We've already mentioned the size of Iran. Add to that rough terrain. You cannot airdrop tens of thousands of soldiers. They will have to cross over by land. So what are the options? The US has military bases in Iraq and Turkey. Both countries offer a staging ground for US soldiers. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ቲዮሪ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ባይታ መፂኻ ነቲ ኩናት ክትገብረቱ ኮንካ ኣዝዩ ከቢድ ይክኸውን እቲ ኩናት ምናልባት ኣብ ኢራቅ ኣብ 3 ሰሙን ስርዓት ክትቀይር ክኢልካ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ብውሽጡ እውን ተዳኺሙ ስለ ዝነበረ ኣብ ቬኔዙዌላ ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ነቲ ፕሬዚደንት ወሲድካ ተዓዊትካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብ ኢራን expect a difficult fight ኣብ ኢራን ድኽሪ ኮይኑ እቲ ህዝቢ እቲ መንግስቲ ሓያል ቁፅፅር ዘለዎ እዩ ሓያል ዝኾነ ምልሻ ሓያል ዝኾነ ሴኩሪቲ ኣፓራታስ ከምኡ ድማ ሓያል ዝኾነ ሰራዊት ዘለዎ እዩ ዳቐንዳ ብዘይጠቕስዋ ድማ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ዕላማ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ሃገሩ ትውረር ኣላ መራሒ ሃይማኖቱ ተቐቲሉ ኣሎ መራሕቱ ተቐቲሎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ሰራዊት ሬቮሉሽናሪ ሰውራዊ ሰራዊት እዩ so expect a very difficult fight ካብ ሰማይ ነፊርካ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ብነፋሪት ግን you have to fight them there ስለዚ ከምቲ ናይ ሰዳም ሁሴን ብቕልል ዝበለ መንገዲ ሰራዊት ናይ ኢራን ድማ is anything but ኢራቅ ብግምጣል ናይ ኢራቅ ዝተሃንፀ እዩ ንኢራቅ እንታይ ኣጋጢሙ ኣብ ጎረቤቶም ስለ ዝረኣይዎ ኩሉ ነገር ኣብ ኢራቅ ዘጋጠማ ቦንከ የጋጥም ዝገበርዎ እዩ and we'll see ስለዚ እቲ ኩናት ዶናልድ ትራምፕ ኤክስፐሪመንት ይገብሮ ኣሎ ከጋጥሞ ይኽእል እዩ እቲ ኩነታት ካበይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ድማ ይብሉ ኣለዉ እቲ ሰራዊት ናቶም ካብዚ ቦታ ክመፅእ ዝኽእል ብዙሕ ሰራዊት ኣብ ትርኩ ኣለዎም ከምኡ እውን ኣብ ኢራቅ ኣለዎም ስለዚ በዚ መንገዲ ገይሮም እዮም ብመሬት ክመፁ ዝኽእሉ ብዙሕ ኦፕሽንስ ንሰምዖ ዘለና ግን በዚ ናይ ደሴታት ናይ ኢማራት ኣቢሎም እውን ክመፁ ይኽእሉ እዮም ብፓኪስታን ኣቢሎም እውን ክመፁ ይኽእሉ እዮም ዝብል ብዙ ዘረባታት እዩ ዝስማዕ ዘሎ በት ውልሲ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ it's just going to be very very interesting እቲ ኩናት ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ኣኽራናት ናይ ኢራን ብፍላይ እዚ ዛግሮስ ማውንቴን ተሬን ዝብልዎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኩናት ናይ ኢራቅን ኢራንን እውን ዝተፈተነ እዩ ኣሜሪካ ብመንገዲ ኢራቅ ጌራ መፂኣ ነይራያ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ መዓት መስዋእቲ ዝሓተተ ልዕሊ 8 ዓመት ኣብ ኩናት ተፀሚዶም ሚልዮናት ሰባት ተቐቲሎም ብሚልዮን ዝቁፅር ሰብ ተቐቲሉ it was a very difficult fight again ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ኩናት እዚ ከቢድ ኩናት እዩ ክኸውን ኣሜሪካውያን ድማ we'll see እንታይ ገብሩ ይኽእሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግን everything is possible እዩ ዝበሃል ዘሎ ካብ ኩሉ ድማ እቲ ኩናት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጠቕላላ ደገፍ ዘይብሉ ብህዝቢ ኣሜሪካ ድማ ዝተፀልዐ ዓይነት ኩናት እዩ ዘለዎ ስለዚ ሞትን ስንክልና ናይቶም ወታደራት ከጋጥም ዝጀመረ ዶናልድ ትራምፕ ሪቮልት ንዓብዪ ኣብ ልዕሊኡ ክለዓል ኣብ ኢራን ንዓቢ ክለዓለሉ ዝድለ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ንዓቢ ገይሮም ከይኣልዩ ወይ ዝፍራ ዘሎ ብዝኾነ እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል
كبيت زخنا مدرخينا زلنا نفسه كف تعلف زلا ساعات معلتن حدش نجريها تمس زلا نقول رينا خنا مسألكم هنا كم وترو لايك جبرو شير جبرو زيادة نقطة طبعا في اللايد ما كلام مبرغ نغرنا في كان زتنكف ألصقت المزبنا هنا نكبرون في التنبين السو نعنا زيادة صغار بالناس لزغنة نايلو معرف سامس غودي thank you very much